Bahay tayo po umpisa ng Santa Misa ngini, bistaman masaya tamating parokya, palungkot siya po ing Santa Iglesia, ngining Aldoiti, ulingin kaya katamo pong malugod na Santo Papa, Papa Francisco, minunaning pepay nawag ing kapayapan, niya, di na tayo pa pong mapilan na pinandit ng katahimikan, pangadi tayo po, ing kaya katang Santo Papa, ing apong Ginoo, yang bata na sana kaya, tanggapaning at manggamat ing kayang kayarian. Makatipon tamo, king lagyan ng igpa, ning anak, at ning banal espiritu. Amen. Ing grasya, ning ginutang Yeso Kristong sinubling mebye, ing lugod na ning Diyos, at ing pamikayagong ning banal espiritu mantabeya, kaya kayongan. At keka antimorin. Maya pa, gat panapon, kaya kayongan po. Maya pagat panapon mo naman po. Kalupan ning sinabi ko, makatipon tangin, yan ting metong a parokya, lalong-lalo na ing kaya katang parokyang Nuestra Señora del Santissimo Rosario. Ngayon pong onapon po, pigmasusyan tayo po ing kayang pangatatag kanting parokya, 75 years. At ngayon po, kaya beda po, ding mapilan tamong kaparokya, at yung kakatang kapatada pari, ngayon magsan metong, mapilan po karela, meging kura paroko, abi-abi tala pong dadawon. Ngayon kapasalamatan kay nga pong Ginoo, pauli ning lugod at lingap na kapamilatan ng indong Santo Rosario. Nya, sadya tayo po, ing kakatang sarili, king Santa Misa, kapamilatan ng inin kapanisyan karing kaya katamong kasalanan. Ikatangan po, aminan ko. King Diyos, Ama pamakalulo, at kay kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita, ipaniga po ko, kang nuan amariyang kapilan mang birhen, karing sablang anghel ampong banal, at kay kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos, sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamot, king pangapataw na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana king be, alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Excelsis
Manalangin tamo. O mapamakalulungig pami, alangtok ng pagkaluban meng bayong suplinging banal kapulungan mo, mantabes sana king pami bebe rading anak mo, ing grasya ning sakramentong tatanggapanda, kambening kasalpantayanan. Itinganadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, amubibe, ampong magari kambe mo, king kametong aning banal espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Luklok tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Kanita tinala ka J. Pedro, at ding 11 ngay apostol, at nga nang miksalitang masikan karing tao. Kabalen ay udyo, at ikayong sablang manok nangang keti Jerusalem. Pakiramdaman niyo ko, at pahintulot yung sabyan ko ke kayo, nung nano ing kabalduganan iti. Jesus ning Nazaret, yaying taong tinubod na ning Diyos, at ing pangatubura na king Diyos, may pakilalang masalak ke kayo. Kapamilata na ring milagro, ding makapagmulalang bage, at ding tanda, adepat na ning Diyos, king kapamilata na, ikayo mismo, baloyo iti, uling kete mismo libuta Diyo, karin mi palyari. Ing Diyos, king sarili ng kaburyan at kabiasnan, telaga ng makapauna, king miyabiyaya Jesus, ke kayo, at peteye inyang pahintulot yung ipakure king krus, ding emayap ataw. Dapat pepasubyaning miyaning Diyos, linigtas neking upaya ning kamatayan, uling emalyari kapilanman, hing bihaga ni ing kamatayan. Uling sasabihan ng David, ing tungkol keya, nga na, higit kay ing Ginoo at yuking arapan ko, king sablang panahon, at yuking banda kong wanan, ban eko maligalig. Uli na niti, mesayaya ining puso ko, at ing dila ko magkantayang mitmong tula. Miyat danan niya namang matibe kapanayon, ing katawan ko. Uling eme lakwan ing kaladwa ko, at eme pebabren. King tuknangan daring mete, ni emo ipaintulot, king iningke kang banal, takman niyang kasiran. Pepakilala mo lakako, ring dalan ning biye, at katman mo ko king tula, uling at yuka king siping ko. Kapatad, naalingad ning ninuman king i David, ake katamong makatwa, metene at makakutkot, at yuya pa libutad tamo ing pansyon na. Antin na ning metong yang propeta, balo na, king ing Diyos pengakunat simpakeya, ing gawa ng kayalili, na bilang ari ing metong karing lahi na. Ikit na nang makapauna ing daptanan ng Diyos, inya ing sinabi na makatungkol king pangasubli ng miyaning Kristo, hiya kabud itang sasabyanang, emi paborening tuknangan daring mete, eya may bulok king kutkutan ing kayang katawan. Binangon at pepasubyaning miyaning Diyos, iti mismong Yesus, at ikamingan, testigo kami kaniti. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Ing pakibat mo, o Diyos ko, ingatan mo ko, uling ika, ing kakong panaligan. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling ika, ingka kong panaligan. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling ika, ing kakong panaligan. King Diyos, kakong sabiyan, ika, ing kakong bukod Panginoon, na numang mayap pa at ko, biniye mo. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling ika, ingka kong panaligan. Inggino kakuyang puryan, uling kaku babiyayang mayap adalan, ban kakong tuntunan, tatayran neng kakong kaisipan, king kapitangan ning kabengyan. Eke malyaring kalingwan inggino, uling parati ang atyo king siping ko, matatag ko at mauugon. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling ika, ingka kong panaligan. Inya ing puso ko masayaya, at matutulayang kakong kaladwa, pati pamikakatawan ko panatagya. Emo ipayintulot ing miras ko, king tuknangan daring mete, ni emo itulot, king ingkekang kakaluguran, dungdungane ing kutkutan. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling ika, ingka kong panaligan. Ing dalan apapunta king biye, kako papakit me. Siping mo at tulang alang kapante. Ing saup mo, magdalang tulang alang kapupusan. O Diyos ko, ingatan mo ko, uling ika, ingka kong panaligan. Talakad tapo, ban parangalan, ing mayap abalita. Ing ginuman tabi, kaya kayo, At keka antimorin. pamipasyag king mayap a balita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka, o Ginoo. Nyami malagwalang me koring babay king kutkutan, miyabe ing takot ating tulara, at pupulay ilang minta karing alagad. Kanita sega na nilang Jesus at na, kapayapan kaya kayo. Linapit lang ang Jesus ding babay, siniklaudlat simbande at pengawol deputies. Nga na Jesus karela, kaya kayo may tatakutan, puntalan nyo la ring kapatad ko, sabihan nyo karela king Muntala, Galilea. Akit dako ka rin. Kalakura ka rin ding adwang babae, may balik la king syudad ding aliwa karing sundalos ang magbante king kutkutan. Belitara, karing pamuntok daring pari, ing sablang may palyari. May kipulong la ring pamuntok daring pari, karing makatwaning balen, at may sabi-sabi la. Dininan, dalang maragul alaga ring sundalos, ngarang minyebilin karela. Sabyan nyo, king dinatangla inyang bengi ding alagad na, at penakoring bangke na kabang matutod kayo. Nung sakaling abalita na ning gobernador yan, ikami ng bala, ikami mismo, pakisabyan miya, at ala na kayong pigaganakan pa. Tinggap dala ring sundalos ding salapi at tinupadla king pisabi. Ang gaman king kasalukuyan, makanyan ing balitang may kakalat karing Hudyo.
ing mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian ke ka, O Kristo, lukluk tapo at makiramdam king homilya. Maya bay oras po kay kayungan. Maya pagat panapon po. Nyapin siguro at Chuko Kenny. Uling mo muna, piksabihan ako po ning kay kayo pong kura paroko. Ang kasalukuyang kura paroko. Siguro niya ako ing piksabihan uling metong ko po kareng peka malambat may destino ka rin. Iapong kuwebas po yung pinakamalambat. Kadwa po iyako. Rustiko kuwebas po. Yung pinakamalambat. Kadwa po iyako. Anam ko pong banwa. From May 27, 1990 to August 8, Apong Paul, 2000. So, 6 years ko po karin. Nyapin ka rin ng Paris Priest sa Chokeni ang pong bisita. Nyapin po siguro ako po ang iksabihan. Bisa ko pong idakain ka na akong karanasan karin king parokya ng Nuestra Señora del Santissimo Rosario. Ngeniya pa mo po mayayawos makanyan. Spanyol ya mo po. Pero inyang April 20, 1950, iya palaing kayang lagyo. Karanasan ko, metong pong ko po akalingwan na karanasan, niyang di Principal Madam Merly, teenager la pa. Metong Easter celebration, itang Easter Vigil. Among nga nung ikantata mo nga na baka nito baka nito ding tao nga ng makanyan manangas kanita may tune opening song basta yung sinabi ko kausayuan ng sala basta anything about light may kanta lamipin po ingkintada po iyapin itang you light up my life. Umpisan nyo na so many nights. Uy, hindi ko na po, apatok nang sabyan ko, basta kaya rin ng bisa. Ewan na kakantayan. O may busy po na kalagagawan na kalingwan ko. Nung pilang kong banwa ka rin, piya naman yung pilang banwa ng kakanta. Itang may malit ka na ako, Apong Paul, so many nights siya pa rin. At kayo ba't sasabihan, ako pong pemersalanan to. Ang kagitang pila, retang Paris Priest, ika Apong Joel, so many nights siya pa rin. Ay, salamat, may palitan niya. So, bisa kayo pong lawin, ingka na akong karanasan bilang kasuyuan ng sala. In Diyos bilang sala. Pota po nga tsuka po king bulapos. Maragulya po ing ulaga ning meto nga sala. Pota nga tsuka at magbangkaka at kay bat nanita, mga yapin itang at tsuka king ilibutad, tandanan mo, agyang gasera ya mo, ban kanita, ing eka malambat, iyapin itang, balo may alis yan, iyapin itang makasawpya, kaya taking dalumdumay ita. Nagmisan po tang atimo, ing melambat kat kay batanita lang sulu, sindila, agyang ita mong bayan na, ning sigarilyo, makasawpya. Maulagaya ing sala, ban kanita, ing mituntun ka king ustong dalan. Jesus antiyang sala, ikit na la, dening babaying ibat king kutkutan, at kay bat nanita, sibiyana na la, kapayapan. Jesus antiyang sala. Karakal asala for 75 years, karin king parokya na ning Santo Rosario.
muna, ihapin po itang nungakungkot nanda, ihapin po itang ing Diyos, kapamilataning pisamban, migsilbiya pong sala. Pota kasing at syuka ka rin at kaibat na nita, akit may ing pisamban, at itang krus natin yung sala, magsilbiyang lighthouse. Awus tamo po parola, magsilbiyang parul. Guide karening manasan. Dakal po nanungno ka rin ing sala, aliwa mo itang migsilbiyang guide, king kasalpantayanan pati na king be, pati po karen pong parokyanos, kapamilatan da po ring pari, iyapin itang migsilbila pong parul. Mumuna pong pari, Father Vicente Jaime, Pedro Jaime, Vicente Navarro, Marcelino de Leon, Rostico Cuevas, Simeon Pabustan, Nig Ulenco, o selaka pa mo, bayo Apon Jun Pabustan, Nick Olenco, Ariel Limhoko, ako po, Father Ding, kaibat po, Father Paul Velasco, kaibat Sotero Yutuk, Pedro Valencia, Joden Maninang, Ryan Sumang, kaibat Norman Arce, Jobert, kaibat Elmer, kaibat Ikana. Karakalda na po. Pampilana ka? Bilangan nyo na lamo po. So, kalambat ng meging sala, ing pisamban ka rin. At kapamilatan da rening pari, nanungno ka rin, mayakit itang sala. Pero aliwa mo ka rin paris priest. Kare mo naman pepalto ng pari ning parokya ning Bulacus. Impong tauli, iyapin Father Conrad Flores. Kadwa pong tauli, iyapin po Father Edwin Vista. Kay bayo po ito, malambat pong Mika Pari, iyapin po Father Joel Tubig. Bayo pa po kang Father Joel Tubig, iyapin po itang ating mabiyaya pa po ang gangeni, iyapin itang ausanda po at siya po Amerika, Father Lakap, kapatid na pong Apong Ponsing, bangkero po. Ating ko pa pong balo, nanungno ka rin pari pa po. May silbila po nanungno ka rin, akit mo sala, kaya katamo. At dili po nga siya po keni, iyaana na pong megapostolate la po ka rin, o may masyal ka rin. Karakal nanungno ka rin, pari, iyapin itang pepaltone ing sala ni nga pong Ginoo. Agya naman po ka ring tao, karakal, kayo po na tsukeni, pota pong lalawenda kayo po, o pati kami na yata yung tinwo, nako yata, eko tinwo, o mekwa mo po king makeup. O pota po mengule kayo pong buwak, o menandam kayo pong malan, basta, kayo po na maging PPC officers, Barangay Pastor Council officers, o San Tamon Chapel Pastoral Council, religious organizations, donors, sinaw king parokya, ampo pa po nanungno ka rin may nga di ka rin king parokya. Aliwa mo po ing pisamban, aliwa mo ring pari, aliwa mo po ring tao, nung ako pong kutnan nyo, ing kanako pong mas pansinan, iyapin po ing panugaling. Balo ko po nanungno ka rin, dakal kengan po karanasan, ingagyo ko mo pong sabihan itang kanako for 6 years. Balo ko po maganakala po ring ka rin. Misan po maglakad ko pong makanyan,
at kay bat po ketang meto nga prisa, at kay bat mula-mula lako, lawen ko lano, nano inke kayong kukwanan ken, ay mo nga na, daralala rin asan, at dakalatalang kangin at talaga po, linawe ko lang. O ba't po niyang kahuli ko, mas minunala pang minuli ring talangka, kesa kanako. Kaganagada po. Ngapin, emo man kalingwan. Karakal po pami sa upsaw. Alwa mo po itang gewade po yung pisamban. Misan po nanungno ka rin meragul po ing danong. Ay, ngayon yata paninang maragul ing danong pero niyang kanako kanita, maragul na, pero ipamakanyan karagul. Yapin itang meragul po ing danong at kay bat nanita, impader na po ning pisamban ng po ning kumbinto, iyapin itang lulub na po ing danong. Ape kikwanan po, yago po kambeda po, ringat syuka rin, ing misasan metong kami po, ban kanita, ing elungub ing danong. Ganaka, pami sa upsaw, pati pa po ing kasalpantayanan, ing debusyon po, metong po kareti ng geniatsu, yapin po ing Santong Ersisyo da po, ding Santa Cruz. Iyapin po itang atin la pong community retreat, community live out retreat. Dati po kanumalambat iya, 9 days, ngayon po 3 days niya mo, 1 day niya, 4 days niya pala. Uling ating 4 na puro, bang kanita, per day na kanita. Yako po nung akong nan mo, kareni pong devotion, inya pong bio-COVID, ing kanako pong panyukad, king kanako pong sikanan, king kanakong alakaran. Iyapin po ing 6 a.m., 6 hanggang 6 p.m., Station of the Cross. Inyang epa COVID, iyapin itang agyumong maglakad 6 a.m. to 6 p.m. at kay bat atsuko king pilapil at miyayaliwang tete, ana ng tete semento, ana ng tete dutong, ana ng tete kuwayan, ana ng tete tubo, ana ng alang tete, talagang akit mo, ing lundag ka. Agyo ko pa pong lundag kanita. Ngini po titi ka na ako mo po. Pero kay ba't malipan pa kanita, itapang dalipat ka. Pero aliwa po. Nyabing po ngini ka na ako po po tang sabianda po king parokya. O yagyo mo among pagyo po maglakad dapat oras. 4 oras. Ano may oras? Sisiw? Uling ing ka na akong panyukad. Labiyang adwang oras apa maglakad a Station of the Cross. Pwede na mo pong mangutang, nino na po kayo po make 12 hours a Station of the Cross, tas siya po rin gamat yun. See? Kakaba mo panyukad, kingke kang sikanan. Maliban pa po kanyan, iyapin po, reta pang na atsumo kaya katamo kindanuman, livad po. Karen pang sagapgap, kwento, pamangan, at miyayaliwa pa. Tutu pala niyang panahon, may tabalo po niyang ikayo po among, niyang kami, tutunan nung ka rin, ing dakalaparo, apo pang ema, king kumbento. Anyapin po may biyasa ko po na nung ka rin, manimtim emang ngeni, nung mabayat iya o wali. Pota pong sabihan ng kanya ng kiyam, ay, mayan niya yan, ay, tutula, matabala rin. Misane na po. Ampo pa po retang pota po, retang sasawa na ka naman pala kareng paro, pamulog manalamo ring paro. Pwede pa later. Niya pong panahon may, makanya mo naman kaya kapong Howell, itang tutu, pamarandaman tana lang. Makanita. So, maliban king pisamban, maliban king pari, maliban ka ring tao, ing panugali at kasalpantayanan, iya ing tune sa slag ka rin.
Iya, nung akong kot na no, insangkan, nung bakit atyota mo Kenny. Pero payalala po, meging lintuya ing sala, mas masala, uli na ning kapagsubukan. Iya ko po, pota pong sasabihan dan mangutang lapuring daratang apari, at inang midsyab apari ka rin. At inang midsyab apari ka rin. Answer, yes or no? Atin na po. Nining midsyab, apong ding po. July 25, 1999. Sunday ya po ito. Minuran at maragul ingalon, magmisa pa mo rin mintaking sagrada uno, at kay bat magmisa pa keniking puti, oning mitatawli na ako, sige, agyo tayo pa. Mumunang alun, dimidi na niya pa mo, kaduang alun, sinapak ne, katlong alun, mitsyab ne. Salamat na mo po na nungno ka rin, at suya po ibuning. At iya sinopa na ako pong minaw. Sa dapat na mo po na atsula po retang atsyunta ketang king tarundun na ning sagrada. Salamat na mo dutong ya ing bangka at ginato ya. Kabuat ng buning makanyan kanako at kay bat na nita gewami ya pong kabayo at migpadel kami po. Iya po migsilbing dalungdong. Nune migsilbi ya pong sala. At ngini, potang pupunta na po kareng mayalun ngini, potang alulwal. Agyo ne paning bangka. Tras, paniwalan nyo po. Nung makanyan yamu ingalun, agyo ne paning bangka tamong ngini. Meging masalaya, linto, ing kasalpantayanan, uli na ning kapagsubukan. Kutnan nyo po din, dakla pa po ikwento rin. Pota po nanungno ka rin, karempong teteretang mga turan na po, kanuan, pota pong mga talusan po, miyayaliwa, karakalasala, apanyukad, patunay na yung Diyos mabiya. Kilob na rin 75 banwa, in Diyos nakatamo kelingwan. Tutupin niya yung panibatan ng sala, kaya kayungan at tinanggap at minindi kaniting sala. Pasalamat tamo king Diyos kapamilatana ning Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Salamat po, Gino, at kaya kayungan pong di na kay kaniti. Dakala, salamat. Palakpakan tayo yung Gino at yung kayang Gino, Bing Birhen Maria. Talakad tapo. Kapatad, kang bening tula, king pamanyubli ng Mebiye Kristo, maraptamo king Diyos, akia katamong ikpa at manalangin. Pekiramdaman at pekibatan ding panalangin ning anak ng binang pakamalan, manalig tamong pakiramdamano, rin kaya katamong kayadwanan. King balang panalangin, nga tamong manigapo, Gino, ibuklat may puso mo kay kami. Ulitan tayo po. Ginoo, ibuklat may puso mo kay kami. Banding pastol manimunala king kasalpantayanan, at suywandong mitmong lugod ding kawan, apigkatiwala ng Kristo, ing maya papastol karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibuklat me ing puso mo kay kami. Bani ing kabilugan na yato, makapagpasayaya, king kanwana ning tunay kapayapan, ing kapayapan, ababyan na mismong Kristo kay katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibuklat me ing puso mo kay kami. Banding magkasakit tang kapatad, aranasan dang miyalilantula, ing karelang lungkot, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibuklat me ing puso mo kay kami. Baning kaya katamong komunidad, may kakasalpantayanan niya, at tataganang munye patuto, king pamanyubli ng Mebiye Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibuklat me ing puso mo kay kami.
Uwig pa, balo mo ring dakal ng pamangailangan ng kekang balayan, king biyeke at king yato. Pakiramdaman mo kami at pakibatan mo ring panalangin ding sablang sasalpantaya keka. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Loklok tapo. Talakad. Talakad. Manalangin kayo kapatid, baning kakot kaya kayong daon matanggap yara pa ng Diyos, sigpang mayo pa yung tatu. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikalagayan ning kayang lagyu, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O malugod ay pami tanggapan mula, rening malukar ang ain, deng anak mo, kanita, ngining mibayo la, king binyag at king pami hayag da, king lagyo mo, apay intuliran da kamtan, ingalanganggang kanwanan. Iringan po adwan mi kapabilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingido mantabe yake kayo. At keka antimorin. Itasyo la, reng puso yo. Makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayo, hingino at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampong matulid, sukad ampong makakabusing purian, ampong pasalamatan da ka, kapilan man ampong no karin man no Ginoo, lalong-lalo na kaniting kayaldawan, amiyayain niya Kristo, ing Paskwami. Ampatya, ing tunay kordero milalako, king kasalanan na ning yato, ing pangamate na king krus, linupig na, ing kamatayan mi, at king pangasubli ng mebe, sibli na naman, ing bemi.
Ulinita ka bere sa blangkoro ring anghel king banwa, dalit ming kayang ligaya, alang tuk ng ngaming anpong pupuri. Ikapin banaloy pa, ikeng sibol ning sablang kabanalan. Ulinita, ipadi ka po mi, itugtog me, ing espiritu mo antimong titipang ambon, karetingahin mi, ban pabanalanalat para kaya kami, gawa na lang katawan, ampong daya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lobdinaw ning bena, king pamaylasa, at pong kamatayan, kinwaning tinape. Pepasalamatan na kat pinuri, piraso ning tinapet din wang na iti karing disipulo nat nga na. Kwanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay banding apunan kinuhaning kalis, pasibahin pepasalamatan nakat pinuri, dinwang niti karing disipulo nat nga na, kwanan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti kalis ning naya ko, ing daya ning bayang pongalanganggang tipan, ami bubuo para kekait para karing sablang tao, ban kanita, mi patawaran na rin kasalanan. Dabta niyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpandayanan. Inyang inigaganakan mi o mapamakalulong igpaing kamatay ng pong pangasumli ng mebe, daraw mi kaya ka iting tinapi ning be ating kalis ning kaligtasan. Laming pasalamatan kaya ka pepaliran mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kaya ka. Ikaming ansanang misulus-sulok king katawan ng pong daya ng Kristo tipuna na kami anting metong ning banal a Espiritu. Ganakanimig pa, ing banal na kapulungan mo ang makalagan king metu hiyato. Bang bigyan na pisa king the good.
Kambening kay kaming obispo, Florentino, ding sablang pari ang pong diakono, at ding sablang susuyo, king banal na kapulungan mo. Ganakan may anak mong Francisco, ay naus mo ng meko na ketiking yato. Ang tinaking binyag mete kambe ng Kristo, mira kayanan niya naman sana, king kayang pangasubling mebie. Ganakan mula naman ding kapatid mi, minuna ng Pepay Nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebie, king pakalulu mo, idala mula ring sablamiyang unabie, ketang masalang arapan mo. Pakalulan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit, king bie, alananga, bankambe ning manaberhen muna ng Pepay Nawa, king pihong mebie, lulu mo, miyang unabi ketang masalang dapat magkamit king bie alanang indo ng Diyos ang maligaya kambe ng mga apostol kambe ng San Fernando ing patulo na ning Arkidiocese ding sablang banal ami biye kalugod-lugod keka king kaya baning panawun, apuryan ang pong apaligyan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, o Diyos, sikpang mayupayang tutukagom ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalanangga. Ngayon po manalangin tang mitmong kapanaligan ng pong lugod ikingig pa, karing amanong piro na kaya katamo ni Ginoo. Ikabus mo kami, king sablang maroko ikpa, malugod mong ipagkaluming kapayapan, king panahon mi, ban king kasopan ning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya ning talapangabos ming Yesu Kristo.
Diyos ay paming ginuming Yesu Kristo sinabi na karing apostol na ing kapayapan lalakman ko kaya kayo, ing kapayapan ko babi ako kaya kayo, mula sana babalik danding kasalanan mi, no ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal kapulungan mo. Layon mo ing pamayapan na pong pisan metongan kagpangking kaburian mo, ikang mabibet magari, manggaman king ngalang angga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo mantabe sana kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Idake tayo nga ning sala ning kapayapan king balang metong pisbibid yung kapayapan po kaya kayo ngan. Kalguran kong kabatad, nyo Jesus, ing sinublem membia Ginoo, ing kordero nin Diyos sa milalako king kasalanan na ning yato, mapalad ring mayaws king apunan na ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat yagkasmay nga mano mo, kumayap na ako. Amen.
talakad tapo. Manalangin damo. O maganak ang igpami, maglapos sana kaya kaming grasya ning sakramentong tingkap mi, bangeni, birian mo kaming tuntun king dalan na painturo king belanganga. Papaintuliran mo kami sana, karengkalam mo, itingan po adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok ko po sa lig, para mo po karing mapilan na hamanong kapasalamatan. Buri ko lang mo pong pasalamatan. Actually po, din na pong aliwa, pasalamatan ko lang napon. At may yapon naman po, especially tangi may kapagaten, may kapagkaila po kayong live streaming tamo. So ngayon, buri ko lang mo pong pasalamatan. Deng mapilan po, Keti, pasibayo, kapauli na po ning kanakat, grasyada, ikwata mo pong asadsad, ining 75 years. Sana po, aliyang mayayari ngayon Sabi ko po karing parishioners ko, karing execom pastoral ko, sana yung 75 sundo yan, hanggang piyesta na. Sad yan hanggang alwania po yung pariyo. Ne? Uling pong exactly 1 month na mo kanyan. Ne? Datang niya po yung bayo yung pari. Sana nung makanan nyo kami liguran, especially po din dati yung pari, pakanta yung luguran at supportan din kaya kayong tutuking pari. So thank you very much po. Muna, buri ko lang pasalamatan, pasibayo, yung Citizens Printing Press po. Ini pong kaya katamong gawa, pondong gagamitan, pauli na po ning raffle. Nyapin po sabi ko dining raffle tamo, talagang pignigobran tayo, isalita mo pong tickets, and po papurinig talagang hanggang masakit. Ban mi kapondo tamo for our celebration. So thank you Citizens Printing Press. Yan po yung MEMEC sponsor, alay pong pebayad. Kari kayo po, Ma'am Hina Roman Ming Angeles. Thank you din po, King Susis Cuisine. O palakpakan tayo po, Madam Hina. Thank you, Susis Cuisine. Brother Glenn Yabot, yung Mikabandi. Karini pong manyaman delicacies. Kani pong kaya katamong grazing table. At din pong kaya katamo pong pari, dinan ko lang gang matas labagya sugar. Dinan daw ka po. Thank you, King Susis. And then thank you po, Calfarn, under kang Brother Erdy Feliciano. So dakal din salamat po. Kanining kaya katamong minantabi, kanining pong kaya katamong sumaw, especially kining events, buri ko lamang pong ausan pansin at pasamatan. Exceptional events by Patrick Isip. So iya pong may palagot, may basanting. Lawin nyo na, sabihan daw waring kentamong bulakos, sabihan daw waring ganin tamo pangalaguyo, pangapogi yun, tsaka pesanting niya po ining kaya katang event. Pasalamat tamo po king municipal ning Masantol, under po kang Mayor Tonton Bustos, kaya parang nakatamo po ng munisipyo, kaya katamong Civic Center, king Masantol. Thank you very much. And then, kaya katamong caterer, manya po, niya nung i-recommend kaya po ini, Liang's Catering by Melinda Liang. Parisyoner niya pong ay Among Paul. Mong manya po. Yabi nung bisa kong pa-cater kaya. Thank you po karang investments na po susulod ng kaya katang pari. Kangapong EJ, ing bayong matter butler. Natapong take-home po, kaya pong Sabado ting take-home. So thank you very much po apong EJ. At thank you din po kangamong Lino Mandap, po may kadatangin kapikarya tayo po. Karelaya po gamit din pong mapilan. Ginamit na mo pong altar table, po may ambo. Thank you very much po luklukan, ni Presiders here. Thank you po apong Lino Mandap. At pota po, bang kanita mas lago kayo at santing kayo. At yung tamong photobooth, balo no kanya mesadya, ireng pong migi kayan, Dagusman. Yung apin photobooth. And then, pasalamat ko rin po king hymno, pota po, damdaman niya pa si Bayo. Kinompose niya po, ning kaklasiko po, king Holy Angel, may seminaries tayo rin po niya magbasi king Australia, Don Mauro Gomez, ating meme mo rin king tugtog, Brother Nilo Nukup. At makanya din po, miyabot siya po Amerika, ining live streaming. At so panda kami po kanyan, karining edit, rining video clips. Yapin po rin 5 siglo, headed by Brother Fernando Contreras Jr. Palakpakan niyo lang po rin 5 siglo. Thank you very much po. At po pong bagya, kay Baning Misa, i-unveil tayo yung bayong logo. Yan po yung metong karing kukutang o ning papasakin chancery, yung new parish logo. So, ma-unveil ya po ipakit tayo. Salamat kang Brother Christian Roman. Ya po yung malamo make design at mega dalan man kanita. Santing ya. Pota po akit ye. Yung katang official logo. And then, thank you very much din po
Kareni pong sinaup keng second collection. Nag-second collection ko po, may palang po kapong dong. Kasi po, payarya niya po yung kumbento. Baliyo naman po, bayo, pero kulang-kulang niya pa rin. Gulugod yung Ginoo, payari niya po at ditak ng ditak. So thank you, pong Mama Kalulu, tsaka Holy Rosary Parish, Angeles, under ka nga pong Noli Fernandez. Pong Bustos po, salamat din king St. Peter the Apostle Parish, king Palit. Ka nga pong Emil Giao, San Agustin Parish, salamat king second collection. Ang po pa po king Metropolitan Cathedral, king San Fernando, ka nga pong Manny, ing Rector Tama mo, apong Manny Santa Maria, at king Domingo, at pong Patagal, apong Olet, king pong Mabiga, king Mabalacat. So thank you very much. Palakpakan tala po, din pong Menyesaw. Kung na lang po sabihan, din pong maging may solicitation, binggitan ko na lang po napon. Thank you very much po. And then, pasalamat ko rin po, taking opportunity, bayo pakilala din, pasalamatan ding parita mo, ding maging kayantabi ako rin po. Ing pong parokya ko, aliya mo po king Bulakus, aliya mo ka rin baring sa Sakupana, pati po king Amerika. Maragol ko po pasalamat ka rin parishioners ta ka rin na talagang sinaw at talagang keep po panda ako, inadapta na ako king Amerika. Inyang first year ko po, abi kay po yapong Box, apong Elmer, minta ka rin. So thank you very much po. Chula pong yan, deng mapilan. So thank you very much po. Uncle Froy and Uncle Nimencio, Reng Flores family, thank you very much po. New Jersey, thank you very much. Ikit ko na rin po from New Jersey din, Deng Meneses family. Thank you very much po. Maka-livestream tama po din Uncle Brother Jack, kung Lorenzo Bautista. Iya pong kinukup ka na ako. At siya po yung kapatid na Yati Anet. So thank you very much. At karing gana-gana. Hala ko sa kalingwan. Salamat din karing Hermanidad. Ikit kayo na din ni Engineer Leslie. Iya pong metong karing maging Hermanidad. Yati ni Seleminuli. Sabihin nyo kay Paulia niya. So thank you very much po. My family, King New Jersey. Kupkupan nyo pa po, hanggang milipat na akong guagwa. Po tamamasyal ko. Thank you very much. Palakpakan tala po pa si Bayo. Thank you katamong community, King New Jersey. And lastly, po, pagkilala ko na po, din kaya katamong meging kayantabi. Makatouch naman po, uling talagang ako expect. Baliw po, medyo lulungkot na ako. O din po nga pilan, magbabaka out lang. Huli pong kaiba na po ng Easter, mapagal, regalo atin na lang schedule. Pero muli ko lang pakilala at pasalamatan. Kilala yun na lang. Magsimula po kay Tampia Dulo, Tampia Banal, ala na pong kukontra ka rin. Bali yan po, maging Paris Priest tayo po, king Kakatang Parokya, maging king SD. Ako po siguro pari nung inakoy ng tabayanan, king spiritual director. Niya kaluguran kaya po ining paring ini. Salamat po, dintang ya. Reverend Father Paul Velasco, palakpakan tayo po. Thank you very much, Among Paul. Kanya pong San Jose, milipat siya po kanyan kay San Vicente kay Mexico. Ito naman pong tutuki, o ini, pota pong rugungan niya rin, mama ko kung papunta Amerika, ya pong metong ka rin pupuntalan ko, at kaya kataya po ini, kaya kanya pong tubo ya po, Santa Cruz, Bulakus, tagis, Bulakus, yung kaya katamong kabaryo, yung kaya katamong kaparokya, Reverend Father Conrad Flores. Thank you, Among Conrad. Katyo po kandaba, milipat kay Gay, ito, ipalapit siya po kaya kayo, next month. And then, ini po, siguro, amin ang tali, may tuya ka rin pekasikat ngayon pari ngayong Kapampangan. Nandun po, ay, among, yapin po ba itang kaya, nana? Ay, manalbe kami po, magaling niya po, kung may gagana ka, invite siya ka rin tutunging misa, ninuwaring yung may parochial deacon niya. Nung iya pong ding, may chab yabang ka, iya po, may napuya. May slide siya, pilapil niya mong. Pagkilala kayo po, kilala yun, Reverend Father Joel Gatus, Dakal niya po followers, follow him, at siya po king Pau, milipat siya ngini kang apong Paul king San Jose. Oreng followers na po ning Pau, punta kayo San Jose, punta lang niya apong Prof, apong Joel Gatus. Kaya ba't, alwa po'y Jesus yan. Nagtakala po ba natin ka makababwak, balada ako mo. O yan, iya po. Nung ating Jesus, ako po alwa po Judas. So yan po, nag-apostolate siya po. Ini pong pari iti, at talagang in-invite kit, kinanguya. Pakilala kaya po. Ngini po kasalukuyan kanyang bitas, arayat, milipat siya, neighbor ke.
Pagpitok sana buke. Kuring baka dito, pareho kami makababak. Mira siya buking daw. San Roque. Pagkilalagay. Long hair connection. Magtatag kami pong long hair ka rin. So pagkilalagay po, Father Jello, Jeffrey Louie, paghirang. Palakpakan tayo po. Mega apostolate siya po. O syempre, hindi katang umilis. Ay, Diyos ko, kaluguran kayo rin. Hindi talagang yamigali. Nyapin, meto niya po ka rin ka ako nga tatangalan na pari. Especially, yung metong ka rin predecessors, Pakilalagay pa si Bagya kay Apo Rading, Apong Rading David. Mira siya po, kanyang Lourdes site. Mira siya po, Florida. Among sigitang sinabi ko, ang free ko at nangailangan ka. Message mo kong Florida. At inipong kayong sumangit mo rin sa Gento Dalas. Mega apostolate siya rin. Inya pong sabihan kay agad-agad tinanguya. Miyaka, dami miss na ning Ema Sugpo. Napatalan niya, Ya po yung bikar po rin, kayong lilipatan kong bikarya. Kaya pong San Agustin Parish, kayong Santa Ana, milipat siya kanyan. Kayong Baruya, karinyari Mirasiya po Suti. So, yung kaya kaming bikar po rin. Apong Rapison, Mutok, palakpakan tayo. At katal yan, siyempre, ang gagaya po miras keng katamong parokya may assign saneya po keng danum. Uling iya po yung katang tatang, kete keng masantol, at tuturing kero pong tatang hanggang medyo ati ko pong kasalanan uling minsan kaya papagmisan. Pero balo ko po, kaluguran ako at kaluguran keng tatang tamo. At pangadiya po, keng next, okay, Saturday, mag-celebrate siyang 40 years. Pakilalakit, pasalamatan kay Apong Bog, Sumuradeha, ng Masantol. Milipat siya po Santa Rita. Among, totoo po mataba yung puso ko at masaya ko pong ini. Ako po expect na talagang malungkot na ako talaga. Balaki kami mga duwang Apo Rading. At least, at siya ko po pasibayo king lagyan ng kaya katang parokya. Party na ko po ng kaya katang parokya. Uling karin ko po mga paras at minantabe. Ilagin ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario Amongs. Dakal po salamat kaya kayongan, kaya kayong ganaka. May God bless you. At dakal ko pa sana nga inspire. Anak ka pa rin kalupa ko. Thank you very much. Bude. At bahay sabla, pakilala ko. Pasalamatan ko na lang. Bota na lang ko pakilala. Pwedeng talakad na rin ka akong Diamond Jubilee Committee, no ka rin lang, talakad ko, Ben, palakpakan na kayo, sige, talakad kayo, no, rin. Salamat kaya kayo, bota pasalamatan na kayo, tunggal-tunggal. Thank you very much. It was a very meaningful, fruitful celebration. Makagagaman, datang ingaldo, ita pagagaga, kinang dispedida, kan tatami pang gagaga. For the meantime, masaya mo. Let us cherish this evening together with our parishioners, ng anak na ningindong Santísimo Rosario. Sana po, giningaldo iti, masaya kayo. Apo tapong bagya, pakapsyan na ko at yan, balugbog, karing kaya katamo mapilan abong mata, karing mapilan na aktibidades. Enjoy the night. Once again, thank you very much. Viva Apong Santo Rosario! Viva! Talakad ko po gini, para kay pamag-bendisyon. By the way, bayo ko kakalingwan, thank you very much. Ngayon karing misa, St. Michael Choir. Mong kaya kala rin, Wow, niya pala. Mag-practice na para rin. Thank you very much po. Ing pong kaya katanghead, ing brother Joel. Ditak na akong Howell, O niya pala. Thank you very much po. Kaya kaya kong binye, dake, kaya kayong talento. At ngayon po, biya kay final blessing. Ing gino, mantabe, kaya kayongan. At bendisyonan ako po ni Diyos, mayupain to abining pamilyayo, ding obrat kabiyaya nyo, kilagining ikpa po ning anak, ang po ning banal na Espiritu. Amen. At daon taning miso, may taking kapayapan, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Salamat, King Diyos. Happy anniversary, happy Easter, everyone.